Iki? Azakuvuna amaboko nayo maguru. Mpamvu bamwita Tuna. Je nagira Tuna ni wewe. Tuna ni Sammy. Je ndi Miss Tuna. Ndi Miss bavuga. Miss Tuna hapana. Tuna je ndi umuka Tuna. Nichuba Miss Tuna. Navuze Miss bavuga gute Miss. Arafa. Je ni Madame Tuna. Ni mumujo urahagera urabe. Harutagi waje. Je ibuganda umviriza. Hajya mugasenyi Buganda ndahazi kundava ndahazi. Wavukiye wewe. Jewe kumubona. Mwiriwe mwaramutse bwakeye igitondo cize banaherereye ni Budget TV ndabisa gukora subscribe na notification ko bandanye ronka makuru ari update banaye ronka makuru ku mwanya uno mwanya n'abarambire ndi kumwe n'umuntu eho yasu umwe ni beshi ndi kumwe n'abastari ba filme ndundi canke comedy muri rusange Madudu na Ciza ni bon Ni sawa ndakomenda shima kabisa nawe umeze neza aho vyiza kabisa Madudu Madudu boya je n'izina rishasha Colnel Tuna ni sawa umeze neza urakomeye amabuye yaguye amabuye isarabwaye Ciza amasarabwaye urayazi amasarabwaye uyu ni wayahazi je nayo nzi kabisa yuko ari harangiga je mbaro hafi y'amazi wakuriye ruguru wasirimutse nabi ego Ciza niguru cyaza amasarabwaye n'ukuri nayo nzi kuko navukiye ni Bujumbura ariko yavukiye interieur urumva arahazi Donald amasarabwaye ameze gute masano twatuye dukomeye two mu mazi twera Kesi nakunda kurya amaseza ugasanga indani turiye ni bene turya tuvyihoze uyu naho wamusobanura inshuro 10 ntiyabitahura ntiyumva ntabwo yatahura ibyari ibyo kandi nubwo yumva nijyo nise mufitiye nibiki twashwanye ko urafise ingeso ahora muratwenze aramwenyuye Ciza umwaka ugira uhera usigaje iminsi mike cyane shaka utubwire ibintu bishashe biri muri Rukundo TV bihereza umwaka by'iminsi mikuru muri Rukundo TV iminsi mikuru guhereza iminsi mikuru turafise amakomedi yo gusozera iminsi mikuru ya Bonane na Noel muzitege nibisasu ego kabisa filime yagute tuzi ko ari umubo w'urukundo waje Colnel Tuna haje ndayibagiye imwe muri sanze niko mukina yitwa gute burya bayita gute muko ifise title ndende sana ndayibagiye ndende rero ibintu birebire birakunda kongora mbwa nka Colnel Tuna ndagibuka oya yisanze muri ko mukina ngaha sana yo nibuka kabisa Iki kibazo umuntu yavuga yisanze muri kumwe muri ko mukina na Donat navyibagiye Donat yitwa gute ngo ikitumva bahita gute yavuze ngo ni je ntumva wewe uri fyatu intebe kwibwirwa nuko amasa tukuye hinge nashaka ndabe ko babikurikirana neza oyerega sinzi nako oya yabyibagiye ariko yitwaze wakabrotse yarinze ko baza imubwiriye iki na uri baraguza baravuga ngo ni jewe ntagira ibanga kumbe nawe ntabanga ufise je naye nabizi ama wabire ko sawa oya je naye nsanzwe ndayizi intebe kwibwirwa nuko amasa tukuye ibaze rero mwebwe nimwari mwibuka filme muri ko murakina bande batibuka wewe Donald jewe uyu Andero yabikubwiye nindayikubwiye tuhagaze hariya ngo burya kujya filimi ngo burya kandi jaja burya uko gatuvuga yitwa gute kandi burya abamenyesha makuru barafise ubwenge baza bakivugisha kugira ngo bumvirize aho dushitse Donald dushaka utuganire gato kuri Colnel Tuna kubera iki Colnel Tuna sinayisobanura yose kuko sinje wayanditse
gusa nje ndavuga muri dukeya nzi kubera iki Tuna ninde muri Colnel Tuna? Ni wewe, ni Sammy, ni Ciza, ni Tuna no mukoloneli avuye muri Somalia urumva yari icyamamare cyane yari umugabo nyine w'umusodazi mubi cyane cyane yewe bisuma yawe ibiki byose yari umuntu nyine yari umuntu nyine abangamira ibisuma byo mu ikaritsiye abangamira ibisuma ibiki byose byaramutinye mugabo nje sinegera ndamutinya urumva yari Tuna nyine urumva yaratuna ahantu nyine agagara hari ibisuma byose umva nta gisuma cyamucika nta mwarumogi yamucika nta musinzi yamucika eno mpamvu bamwita Tuna. Je nagira Tuna ni wewe. Tuna ni Sammy je ndi Miss Tuna ndi Miss bavuga Miss Tuna hapana. Tuna je ndi umuka Tuna Nichuba Miss Tuna navuze Miss bavuga gute Mrs Arafa. Je ni Madame Tuna. Uyu yari umukunzi wa Tuna kubera bivanye n'inyifato ziwe Tuna cavuga tuyi niwe twoshobora kubana kuko yabona menga numumesha nkawe kuko Tuna vraiment muhuya uri umusuma cyaye wakoze amanyanga yaraguhana bihagije pe urumva yaragushira ku murongo uko baravuga ngo ushaka guhima igisumura kibitsa yari kubera yari gisuma yari yagerageje avuga ati reka ndamwiyegereza umukobwa ndaho ubusuma basi kuko bwomuva murumva aragorora Naje gushaka igisumura kibisa canke nuko babivuga kubera ega nubundi ushaka igisumura kibisa udashaka kwiba uyu n'umugenzi wanjye sinshaka nyiba ndazi ko yiba nabatumviza rero urazi ko niba je ndiba ntorera ibi bintu ubimbikira ndazavuga kubigusaba kubaye ko nta byiba kandi ari abifise nibitakara niwaze uza kubimubazawe mugabo bikwibye ubibaza nde ntumenye umuntu wabikwibye gusa wavuze yavuga ati uhana igisuma kibisa umwana uhana umurozi hubwo uhana umuroza mu bisa umwana igisuma nuko nyine mu gisuma cukibisa iki cyari cyo cyose ufise ujya nikikwibe abamayere abiki muri kumwe n'igisuma mugabo uzikari igisuma apara byo bisuma byo mwibara none wambikije iki wambikije iki ngasuye ndimo navuga natanze akaro narinzi ngo nije uriko uravuga wanasanga unariki urumva uramubitsa kugira ngo ntakwibe kuko nakwiba wishuza wenyine sawa umva rero Colnel tunavuze ati mbe ngaha naho ko nari umukuru w'abantu nyine nkaba ati no ngaha nabakura muri kaitsiye gute kubatereka rero uyu muntu ndamwiyegereza kuko nashira mu nzu yakandongora azamenya ahantu hose hari ibisuma zashika binkura ndagize ndamubwira hana aya masaha tuba twatezaga tuba twatunye haje mujya kona tuba twatunye haje dukubita kaci neza twatunye kandi biraboneka n'ubuzima bwa misi yose ko rubikora Ciza ubu turiko tubaraba muri Rukundo TV Burundi n'abakinyi ba Rukundo TV Burundi dusigaye tubona ku ma channel yabo canke mu bindi bikorwa vya filime ndundi ntibituma abanwanyi banyu basanzara bakurikirana hariya bakagaruka mu gihe barasanzwe babazi muri Rukundo TV Burundi gusa so hariho ikintu bita collabo nico bagije canke ku masheni yacu mashene yanyu na collabo okay ikintu cya mbere na mbere abarundi tugira urukundo kuko urashobora kuraba filime ndundi kuri Rukundo TV mugani gice kibuza ko ushobora kuraba n'izindi sinema z'abandi rero kuba wo tubona ku ma channel yacu ntabwo bitwaye ko ureka kuja kuraba kuri Rukundo TV nkaje murabizi ni Ciza comedy hari kindirimbo hariko ni sinema shasha ndiko ndakora ndimaza muzoyibona ariko kuza kimwe ikintu twabasaba no kugira urukundo kugira ngo muze murakurikirana ibikorwa by'abarundi kuko birababaje cyane kuba muri ko murakurikirana ibikorwa by'abanyamahanga ahasigaye mukareka gukurikirana ibikorwa by'iwacu kandi amamega kwa kundi nyene ni kwagenda rero twebwe kuba mwavuga yuko ngo oya ntibashobora kujuragirika wapi kabisa yego Donata wewe akajembo bwira basanzwe bakurikirana filime zacu hari umukobwa wo mu Rwanda yitwa Asia Mutoni yavuze yuko iyo baravye filime muri filime yiwe comment za mbere 50 za mbere abari z'abarundi shaka rero ubwira abarundi basanzwe badukurikirana ariko ndazi nimba kurikirana filime barakurikirana n'ibiganiro babwire akajambo kamukuntu
ego ni vyiza East Africa twese turi bamwe ariko urumva yuko ariko atwijyaho niko bavuga hariya arimo aratwiparaturako urimo aratwiparaturako rero nta n'isoni kwera wakigamba komanteri za mbere ashizeho gusa filimi yiwe kandi bazi ko natwe dukina neza nta bintu bya hatari amastora ni ayandi kandi dukina neza sinzi mugabo biratangaje wumva ngo komanteri za mbere za filimi ziwe ngo abari z'abarundi raba rero ngaha natwe turakina amasinema ibiki byose mbega komanteri za mbere cyangwa za kabiri basi n'iz'abanyarwanda ntavyo nzi gusa urumva ikosa sigiwe yabivuze we yavuze ukuri ahubwo ikosa riri kuba turorera kubarorera filime ndundi abantu barorera filime ndundi baraba n'ibiganiro murabiraba kwere tuvugishije ukuri mugabo hari abanyarwanda kweri hari abanyarwanda batwebwe natwe badukurikirana mugabo si komanteri zabo za mbere ntago arizo turonka basi turu ya kabiri basi bandi barabye nawe akahita ko yivuga nawe yivuze rero si benshi ashaka kuya babiri batatu mugabo urumva ubundi we yavuze ngo komanteri za nyinshi za mbere ngo niz'abarundi kubera iki mutwara handi kandi wanyu duhari reka gutwara hariya kandi ngaha niko kundi usanga bibabaje ugasanga umuntu n'umurundi agiye kubaka mu mahanga urumva agiye kubaka mu mahanga iwiwe hagaragara ikintu cy'abarundi rero ntidukundana twe turaba kwanza ibanze wihereko kuko ujya wa hariya uri umurundi igisekuru cyawe babyara bawe ibiki byose bari ngaha mu Burundi nje nimba umpaye iyo ntuzenya ubaye mu boss wiwanje iyo komanteri iranyuzuza kandi ndi mu Burundi ningira icyo ndonka ningira imvati ngiye nkaronka nk'ubu nje ndasitaye nje nka Donata ndasitaye ku gihumbi wewe watumye ndakironka kijya gihumbi ningura ijojo nkagura iki kizashika nabuzukuru neza ahubwo kizashika no kumwuzukuru wawe cyangwa no kuri mwene waje kijya gihumbi ndose kubera we nyine kizashika no ku mwana wiwe no kumwuzukuru we nikigotse kuko kiza kimo kirazunguruka mu Burundi mugabo kijya gihumbi natanga hariya kijya gihumbi kagitanga hariya ninde we wazakironka nawe wazakironka umuntu yumvise ko Donati no musari kavuga ikirundi neza yandike comment ndakivuga kameme afete vuruma asigaze ikirundi uyu mwana Faransa kiraje Faransa eganje ndi umurundi ndabizi ngikirundi ndakivuga niko kundi gusanyo tuba twaratembereye cyane tuba nabyumva nawe nyine uretse mu Rwanda handi Donati yatembereye ni he atari mu Rwanda gusa yo natembereye heshi Kenya nagezeyo Uganda nagezeyo atari muri Afrika tuhakuremo atari muri Afrika sha iyo mbi hebo naweboka mu ndoto nagezeyo okay gena afashe indege ndagenda neza shika muri Amerika ndicara neza kuri piscine ndoga neza muri Amerika Chiza na urese mu Burundi nibe bigo bindi maze gutembera jewe shasi ndiko ndakobesha jewe maze kugarukira kuri bene Tanzania mugabo Imana ni yantereteka birashika uzosanga hari umuntu anyiyumviriye ko avuga ati ciza ngo ndagutembereze mu gihugu kanaka none nibeshe ko no mu Rwanda igihe waje mu Rwanda nakubwiye tujana uranga mbega nakwikurikiza sinabango mu Rwanda Donati abagiye gukora iki bagiye gutembera akunda kuryo ikirori n'ubuzima banagiriwe amahirwe yo kujya gutembera hariya nyine abantu rero musanzwe mukunda ciza murumva yuko mukorera akantu ibaze nkuba fans bawe muri Amerika bakiyumvira ati tugira duhamagare ciza ngaha USA aze kuturamutsa aze kutu tumuboye nutumarara amaguru ari he uno munsi no havandara ndiko ndabirota ivyo bintu bikate mugabo ndazi ko ndifise abafazi vraiment bamfana none habura iki ugira ngo basi muvuga ati ciza njo not ega ikintu nzambona hari ikintu mbona hari washiza polesana wajya kumambi kuko hajya baguhamagara naho ikiro cy'ubuceri hajya nticyabura
naho ikiro n'inusu n'inyama hajya ntibyabura naho unywa ikarito ya mariti hajya ntibyabura habuze gusa visa siko bambwiye okay rero visa none biranane no kuvuga visa kugira ngo uyironke sawa niba birungi visa birakunda byose nawe nka wewe naho bajya gusaba visa wewe bagusabiye wewe nibiki uwo muntu njyago bamwirukana bandugu umviriza ndazi yuko mu nkunda cyane kandi byose ivy'agaseshwa rumuri ndabizi kimwe mwikura kagaye mwikura kagaye kuyu mukobwa nabandi bangaye Bizi ko ciza saba ari abantu ngo nkawe kweri ngo baba kugaye ngo utatanze dimire nka gashisanga ciza ari umuntu basaba mwubwo buryo none iyumvire ndakora keshi bavuga ngo sinzomenyekana Imana yarabikoze ndamenyekana ku bwamwebwe nubu ni mwikura kagaye ibindi mwarabikoze ni mwikura kagaye ndabakunda cyane nimwikura kagaye nimwikura kagaye nibiki iyi nguzobona ku makomantere ibyo bazokwandika Imana ifashe wifashisha sawa vuga ati genda afise amaheraya ni munyongereze passport ndayifise passport natora afise passport ngenda ayifise genda yicaranye ndayicaranye neza ahora yicaranye ngaha none ntari mu mufuko nawe twengere ndayifise passport ngenda ayifise nari ndabizi ko uyifise yarabizi ko ndayifise ho mugabo baze habura visa habura visa mubaze na laissez passer nayifise ari gusaba kugenda hari oya laissez passer ndayifise mbuze passport byo ntiyahetse oya no yindi bandugu navuze mwikura kagaye kuko ndazi turabakunda cyane kandi natwe muradukunda agaye kuyu mukobwa ngaya ndakazi Donata nk'ubu babo mwavuze ntibyaviza nibuka kantu bwatekanda ndakababaze nk'ubu uvuze ati nikindi gihugu shaka kumva kwisanga ndi mu kindi gihugu ngeje buke umva arike gihugu kwisangamo nk'ubu uvuze ati shaka kuba umurundi shaka kuba umuntu wo mu kindi gihugu umva uwo mu kicaye gihugu shanje tuvugishije ukuri kwere ngenda kunda mu France uvuge ko udakunda uburundi wumva ushaka kuba wo mu France oya wowe siko wambwiye none muri make wancanye mvuga kujya gutembera uvuze ngenda kujya gutembera mu France mugabo sinavuga yuko nagira bavuze guvanga nkubavuze ati jya gutembera hano nuko hari umurambye ati ushaka ndagutware hehe ushaka dutembere hehe mfise aho navuga mu France mu France nje ndahakunda ngira nuko nuko oya jyanye uko nyine nunisha bavuze nunisha bavuze mu France vraiment nk'ubu turagiye mu ijuru batubwiye ati yamara bya bintu byose mwaramwibaza ko ari ibyaha sivyo uyu musa ari ibintu utinya bibaza ngo ni ibyaha birahari nta bihari ibintu ntinya ngo ni ibyaha birahari nk'ubu rero ugiye mu ijuru usanze bya bintu bitari ibyaha ni kihe kintu umva wo kwicuza kuba utarakoze wibaza ko ari icyaha sha mbega ni igikigabaje nicyo nakicuza oya ntacyo nakicuza wakwicuza iki kunywa gose ibyo yarabikoze ibyo atakoze ntakoze ibyo yarabikoze kupompara yarabikoze no kunywa ndanywa kuroga oya kuroga sindoga icyo wokwicuza kinaga gukora nzira icyaha sha ntacyo byose warabikoze mungu wako we ikintu ntinya je nta kintu na kimwe ntinya gukora ngo ni icyaha waribye kwiba nge nkiri umwana naribye nagikoze iyo nubu ya ubu siniba ne nk'ubu ntiwo kwicuza kuba warabonye nk'ahantu hari hateretse nk'akamoto wari gushobora kukagira ko oya nimba atakintu na kimwe wo kwicuza utakoze ntacyo ni kuvuga ngaha ku isi dufate ko Donata nta kintu na kimwe atarakora nta kintu na kimwe ntarakora mugabo kwica sinakwicuza ngo sinishe kuko kwica ni icyaha kwiba sinakwicuza ngo sinibye ngo ni icyaha kuko kwiba si icyaha mfashwe niba aba ari icyaha ubega naho wiba ntumfatwe Imana iba yabonye ko wibye reka shaka gusina oya
aha Donati ivyo ndumva bigoye ciza wewe jewe je ikintu cya mbere mukuri no kwicuza urumva icya mbere no kwicuza impamvu nta pomporanye gose none gupomporana bukeya kubera ubitinya ndatinya icyaha man mugabo yatabico abavutura shaka ikindi kintu naco iki wavyumvise ngo impamvu yabitinye ngo nukubera yuko ari we bovutura ngo niyo impamvu yabitinye mbo ikindi naco cya kabiri kwiba ego ndakabonye sinogasika mbo gusa nukubera ucu usanga n'ugitwa yasigarararira urumva ucu usanga ari ngorane oya hari umuntu wiba akabigira ibisanzwe nibatware nore kajya kamera kawe ndagatware ntibabara oya hari umuntu wiba ugasanga nibisanzwe kandi Yesu aravuze ati uwo kunyaza ivyawe ntuzobimwishuza ukundi muri mubiki akubwiye gute ambwiye ukuntu kameramani wawe yasamaye kubera umudemu wiwe ari kumwe n'undi umuhungu je rero kubika ibanga nk'iryo byananiye kameramani wihangane kubika ibanga nk'iryo byananiye kweri kabisa yo jiza urabona ikimyara kurabye inge duheze interview mureke kameramani nyama comedian no mu kameramani afasha kugira amasanamu ashoye kuboneka kuri Buja Today. Okay, hari kindi mbo akandi kabazo ubu nganze ndagarukana interview z'utubaze kugira ndabe neza ndabe ko Donata urakomeye none urasara urakomeye kandi cyane Donata ni imodoka irimwo abantu bafashe urugendo bagenda muri Kongo bageze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi imodoka igize accident abantu bohambwa he bashingura he ntubu nteye umwako kuko niyo ndimo ndaca nukuri ko Imana ntubu nteye umwako yes umwako kuko gufata bagusubiza iyo wavuye mu Burundi batera bakujana batwara ikiziga barasubiza inyuma nari bwavuge vuga none ni wasanga ari wewe naho aho usanga ari umuvugishwa ari ro mutagati nkazigera hagira icyomba uruje muri Kongo mubi zaca muri Kongo nyine uzobugiye Rwanda Kamanyura no mu Rwanda baca muri Kongo none uca Kamanyura none ushatse uraje no inzira zaragize inzira zirarengana mbwa muri Kongo ararengana mugabo rero ndakwiyamye tubwirerera abantu bo bashingura he bagize accident bafiriye mu kindi gihugu bapfuye babasubiza inyuma mugabo rero ko baba bagonze babagize accident bose nene baba bagongeshe abakongomani bohuyarara kundaba abakongomani bokwimenya bakwimenya leto muri Kongomani yabashingutse nene baba bamaze gusinya umupaka nene baba bamaze gusinya uko binjiye bari hagati na hagati oya nivyo nibikunda kuko urabona ni inzu zibiri imwe iri ku ruhande rwo hepfo indi iri haruguru bari hagati na hagati bamaze kuva mu Burundi urumva bagagera hagati bisigura ngo ntibarashikira Kongo kuko ntibaraja gusinya muri Kongo bisigura ngo bahambwa mu Burundi mugabihenze bakaba bamaze gusinya mwiryanzuye muri Kongo bakavuga ati ehe turinjiye bakamara gusinya makijya gitabo bisigura ngo abarundi baba babarekuriye aho Kongo ica yimenya bafise ibyangombwa kari abarundi kandi baba bamaze gusinya ko bagiye muri Kongo gusinya mugabo bafise ibyangombwa kari abarundi none umuntu ufire mu gihugu wamuvuga ngo warize wapurifyatu none ikibazo cyabananiye 0 series kana none ni gute boshingura abantu batapfuye je navuze gusa ko bagize accident wari kutubaza bovurirwa he
baje ko batapfuye aho bashingura twumvishije nta nico wabajije neza yavuze ngo bo bashingurahe babashingura bandugu mwumvirize amajambo yavuze mbo bashingurahe bisigura uwo bashingura bayapfuye mwe mwari kumbwira ati accident hariya barashaka kuba batapfuye tibo bashingura gute kandi batapfuye ariko mu mace mugenda ngo muri Kongo ngo mu Burundi cabananiye umva rero tugize ibirofa sasa hivi akesi ari yakivuze nabi oya nakivuze neza ahubwo mwebwe bwari kuja bakuriye Bujumbura nta kirundi bazi je sinakuriye Bujumbura wakuriye oyi isura ubona ari yaruguriye ini Bujumbura umucuti rwo maragari ruguru hagari ruguru umucuti ya rugomba si ruguru iki oya ajya ni mu Bujumbura ajya ni muri nani ni mu babo ni mu babo ntagari ruguru kubera yajya makambare baroba muntu uze muri Rusizi nta kibazo mugabo si ruguru mwemwe nimumenya ajya ni mu muji urahagera urabe harutagi waje je ibuganda umviriza hajya mugasenyi Buganda ndahazi kundava ndahazi wavukiye wewe jewe kumubona uraraba mu anitsa amenyo uraragende mu rubone inzu ate kurubone nahe ugenda urabe na cibitoki cyangwa nasi nagaraka hande gato akamabaye gasantre gato akamabaye mabaye urabe nahaje wanyu kurubone uje sidahazi mabaye naragiye hari umutaxi imbere yaraboye mabaye yarafise ikinga ririko mbe bakitwa gute ijya gufuri ikinga urufunguruzo ruramutakarana uravyumva nza numva ari namuye ngo urufunguruzo rwanje ngo rwatakara ari umupeno n'umupeni warabayeyo umupenike ntacunze umupenike wamenye gutekaro ko ariho yavuye kari havuye umuntu iyo muri ko muravugana urashobora kuganira nawe naraganiriye nawe yaba yaragiye kuharondera ubuzima atarahavukiye nawe yaba atarahize kirofa umupe aho yaravuze ngo ni rushasha ngo gwataka ari rushasha tavuga ngo umupe shenye mufya ni mufya ahubwo byakunani umupe pana umufya ni umbanane wewe rero waruguru byeme umva ko namenya mu mufya numva n'ufunguzo rushasha atumufya aho kanu karanwengeje ngo numufya yari rutagwaye rushasha urabona ngaye nabyumvise murubone wa kumubone pana murubone ni zina gimana bo abafana mwarahabonye niyo twakiniye sinema ya Vyondo mwarabonye kari heza nta kanyama keza waharonka nta tujye hari akabenze bana yanje abayisilamu mwihangane hari akabenze nibatirimushe sindabateremushe samani ko ndazi muradufana ntuzigera wifuza kugenda ciza tubandanye reka n'umukobwa ndakada kujya mu mutwe neza kugira ngo ronke ikintu gutahana my friend nuko iba ntaciye mu bito by'imiceri yo mbere ndakutera inkuru ibirato nashize twajanye mu giteramo tujanye mu giteramo mwijoro nawe nyiragenda bakato karekare nawe rero yari yarose bagabo urabibuka rya joro nitonto nta n'ikintu ronka sagabo wewe warangiriye nabi we nkazijya saha wari gutumburara mwera tukarara umugabo wiwe nawe tubaza bamereza ikintu nibwo abita ikintu haraho ya 30,000 veni uko yamaze kuyakorera ntuma ndayatanga Donat na ciza twego ducera story bayikeneye yuko tuganira mu buzima busanzwe ya sasa rero tugaruke tube serious gato tugaruke ku muziki ni ciza na Donata bigeze kuja menga mu muziki za ndirimbo zimwe batamba bagiruko urazibona bazita gute Talabu change ni singeli singeli na talabu turayifise na singeli turayifise byahereye ko mwaciye muja mu byo gukina comedy cyane by'umuziki mwarabihevye mwashize stand by bimeze gute ntitwahevye ndafise inde maze kugera ku ndirimbo 12 ndafise indirimbo bitwa nagerageje kwihangana ariko nananiwe so ndiko ndakora gusa amafaranga arangora murabizi mbamaze gukora nakandaga clip ariko amafaranga arangora cya kabiri naco hari genje bashaka gukora cover bikangora kubera nta machine ifise niyo nshaka gukora clip ntibikunda ntibinyorohera kubera ta kamera mfise
umva ni kibazo ariko gusa ndizera ejo canke hirya ejo Imana izompezagira Chiza uraducanganya ari kuririmba gospel music ugacugaruka ukaririmba zimwe uririmba na Donata zo kugira ibisusuku. Twarakoranye indirimbo na Donata zibiri mugabo ufise gospel nyinshi ufise gospel nyinshi uyu ndibaza nubwo atanyubaha mu batagwe kumwinjiza umuziki ndi wa mbere nubwo atanyubaha muga nta kundi muga gusa ndamushima kuko umutaye wose wari wewe ndamwemera ndamukunda cyane dushaka mundu dushiriza kakantu gato kimisegonde mike kujya ndirimba indirimbo ya nanizo ijya mwarimbanye na Donata nyine nagizwe nawe ko muitamba muri lancement ya filme gukinishwa ni gukinishwa ijya aiye uwo tumchunguze kwa maneno yake uwo tumchunguze rimba cyane kizege nani yo cibuka n'uyu yabiririmbye ririmba Madudu turiri dushaka aga freestyle zijya ndirimbo mwaririmbanye na Chiza niyo nibuka nabyo yibuka mwibutse basika mwari kuririmba aiye uwo tumchunguze kwa maneno yake uwo tumchunguze kwa maneno yake huyo tumchunguze yari umubanyi abo umugenzi aba mwene wacu kumbe rafiki yangu ndiye kunguni ana mdomo kasuku huyo naziguteranya na washwa nazigukuramwo aragwiza majambo achuva ngo unasema BBA ya kuhusu upo BBA upo nyonyo Donata niko tutacibuka indirimbo yo gwawe waririmbye Chiza kumyaririmba we ntayo cibo wajilani tuchunguze maneno ya huyu biti anajifanya mpore anajua kuchonganisha wapenda nao mubabanyi aradomeka mubagenzi akadomeka mu rusengero agatongora arakinda kinda nk'umurozi chup toka chin nenda juu chup nekachin nenda kumdom chako nawe Donata yahenze nuko nyine none ndirimbe visi sekonde zitanu yaga ahubwo biragaragara ko Donata tacibuka indirimbo yaririmbye arayibuka gusa kimwe keshi yuza ari umuziki mwaca mujana kuko nzi akunda gutamba cyane ntumubona uko yego je nazanye ijya singeli none singeli niza batanzania mu Burundi bacha bazita gute nuko nyene singeli gisigura iki singeli uyu niwe yavuze ndagikompoze je yavuze ati kompoze indirimbo imeze nko ndabikora mubaza uyu nyene akivuga je nagira mwiganye y'abatanzania bari yo muririmba nani ntuyibuka ega niyo nyine ega mwe mwaduhenze iyo muhaguruka mukaducishirizako ya niyi nyine niyo yiyi gusa byabacanze nawe bande vyacanze niyo yiyi nyine ni nyene hari yindi mugabo namuririmbiye uyu ndagasubiremo ndarayiyegetse nzigera nguhemukira nguzombera impeta anabivuze nabi ndarayiyegetse nzigera nguhemukira nguzombera impeta nkubera urutoki ngwiyuri koreya maso yanje ngumutima wanje ngurakongatara ngwiya maso yanje ngwakubonye umubiri nawo ngurashishimuka nyegera baby ngufumbatire iyo Chiza na Donata na Madudu tubashimire cyane tunabifuriza iminsi mikuru ya Noeli n'umwaka mushasha mwiza uremera Noeli Chiza Noeli ndaye ndiye urayuriye utariye ntuzoyeme oya warayinzara ukwemera Noeli uremera Noeli Donata Pasika ndemera Noheli nkemera Bonani nkemera na Pasika nkemera n'ukwa 12 nyine
none sivyo sivyo mwipfurizira abakunzi ba Rukundo TV Burundi n'abakunzi ibikorwa byanyu iminsi mikuru yo kurangiza umwaka. ndifurije umunsi mukuru abakunzi ba Rukundo TV, Imana izabahezagire, Imana izabarinde, muzawuryohererwemo, muzawurye ntuzabage. Hama abakunzi ba Buja Today namwe ndabifurije umunsi mukuru, ndabifurije umwaka mwiza, muzawurye ntuzabage, muzarare muborewe, muzarare mu rusengero. ndabifurije ntajye umuntu n'umwe azarara mu bitaro, muzarare bamwe muzarare mu nsengero abandi murare mu kabari, harabo tuzahurira mu kabari, muzanyifuza umunsi mukuru. Ntabwo muzohurira mu rusengero, muzohurira mu rusengero ngiye kurondera kado. kado ya gute? none impano yandi Noheli indazayiguhaye barahari, abantu benshi barahari. nta mpano nzoha Donate mu minsi mikuru ciza. Nta mpano nzomuha inde yankoreye iki yankoreye iki nk'umuntu mwakinanye umwaka wose. inka nzogwa kabisa. Oya impano iboneka. Yega niraboneka burya umuntu arinza guha ibizo rega burya hajya nuko abakwemera. Simone nta mpano uzama. Je nzoyiguhuzoze kuyitora umwaka uheze. Umwaka uheze cyangwa uyu mwaka nyine? Umwaka uheze. Nyama we nta mpano uzama. Cameraman wihangane. Chiza. Chiza tuzosubira hali azaka tuzosaba 2020 umwaka uraheze. Oya ye hari gihejo canke higejo zoba ndi muhiri wawe kugutemberera kugira ngo ndabe yuko navuze kuri kamera. Kuri kamera? Oya kuri kamera ho bama barankurikirana nejo hari gihe uzosanga igigano caje kigiye ko cyahe hirya yejo. Kuri Buja Today. Kuri Buja Today. Ego kuri Buja Today turabakunda cyane. Tuzosubira kabisa. Ariko gusa kimwe ntitubakuye ku mutima, turabafise ku mutima kumushaha kabisa. Donate tubashimire cyane na Ciza n'abakinyo muri Rukundo TV muri rusangi, mwese Imana ibandanye barinde tuze twinjire mu mwaka wa 2020 turi bazima. Ya murakoze cyane natwe turabashimiye cyane kabisa.